Salakini kwa pkere umokinti nudai kamunto se Eyuunak lo kanisa lwa Christ Disciples lwa potu Alototo kwa puna we Ethiopia. Faustin Otede ne sapolo ne cholong elo sina sotin lo chalo alo bululu ne chalo lo ingarenti kede namba lo epolo itunga lwa potu Alototo Ethiopia. Erelo ngesa nyor lopet eja kaito kulo Francis kede ke kale kera lo Ethiopia do ada gwelardo bala belo sabongor bokes amuria ada ngesa idukere itama sokwape jakalo kwapa nangiti baiberi jaja losit abo jakalo tema ba janga losit adanga idukere adolo ngapa kana bongor rebo kosi kumbi aracho ana lositi Ethiopia nyunta ne kedi nyamat keda motoka ngino nyone tengunu toni soroti odumune tabasi na ngina no yanga repaka Ethiopia. Florence Aguti ne sina chikia Pastor Agustino Rago. Saliti ngako rais twande dinara mamdonga jeni no sama dodo bona utanga isinyiko ikite duelwe ja sorene kisata mta darere epone lo polemi dartere so dodo kapela la rere jeni ngobi pese ngini do pete yerai onan of nare jai ko je kale bere bolo bunye sili pudakin ajawun toma so do kwana apudakina jawnu bi adukone sapolo kese mamele munta iboro konye dauto spia itodiari so dodo kwa nangesi ejayo reke ejaila iloda nara ngesare polo ni mamele mikita ibare Lucia ngwecho aberu ekupliano adipu nesebala ebe nini kaijara nara juje ajala kinyesoka ukedi koku yeni lapyo iwongon ete do be disaka jila kanga disaka imame sisiri gini imenti nyama eba deda bi potu bobo etia berene inyama de tion abo ya musu je disaka inyama je ni mame poni akor kwa ne koretunga mame je poni Ekupliano karaiderai Eyuunak owenite peta nesda ube jaskeda ngwecho nada kwene jatari ngesikedi koku yeni lapyo iwongon konyabu Alototo keda beru kena polon nepeka idue ike kada ikoku kya ngwecho idope na polon Otede neskwana ilipita pugane be ingara kanyu nebe inyakuni ketunga oje pole per rapugana alem ni tunga uninya kuna yobongutu areda oneke semission na limonokin opodo bongutu ingara kisikase kali aiti aje utungina ai chana pake mame bona mama makero na Christe dolit akepolo badolo anata kwa pkere Pastor James Eretu esabwa beru ke salume asayo ogiro kalosid abungaru chakrongun boniwe akepolo bado tungomina etiono rejara ni nare mame tutangina mama papa nina mama kajina nina ukuria na donga kata lusing na kopna mama ngadi apega ni sidongo kedimisi so pega kiningo kedimisa bunga pedo kitagiri ormisi kitagira lusing kata manisi kone sokere balotonda ngobe mama pera lusiti endo ngaso kunikina kirona ja elose polobe kwida lo poto Alototo poto mwangase elose wan konyatampe elose wanda igirbe mamu ngakota se katuna lisingina abala Pastor Eretu ebe abuneso pupa kadakin kanwa berukie aigira lupar kanyesi jonje time na iguikinba kadakina raili mokin jakiroto na itakadikine toni kwana ro kwanta takadikina mama kata ero ke kadakine naro rao kadakinte timamnga tiro radio swa ikamonte kale Konye ya itenelo kanisa lo a Christ Disciples Church Uganda kesa Alimoros ko bala sebe mame timu ngolo elo Ethiopia railo apeteta edikech Steven Ongerenyang nesedio peko tomo directors lu kanisa kalo Etusubido so lu Christ Disciples Church Uganda bala so nesira Christ Disciples Church so ekotate kere ajen nebe mamosio u pakede tunga ngun o participe gate ngare nikine olosata somi keche borobo nik Bishop Ismail Orodio Jangole zabala ebe ajoki neskwana lomo e guro kini tunga kwesi nendi somata kiro nu eumokina kiro no somata kesi eraido kesi kedapugan konye so tungalu Christ Disciples Church Uganda ija so mamido peda ene nyo utalo sitoreke abala ngapugan ongicha kira tungalu ejoko nare ja sikie tungalu somata no keche merenwe kote kanisa etongolo itete soka ukalo nesedio peko to moreria kane kotoma ochalo alo bululu neda potu ikulepek kugwelasi kanwa losta kwa kuno Ethiopia nede balaskes bejaske salimono kine injiri Godfrey Ojore TV East Serere